Baba ngazitsho igama ungubani? Yebo sanibona nibabukeli balaleli mina ngiDokotela Ngabezinhle Mkhwananzi Government Veterinary Officer lapha koBulawayo. Baba Mkhwananzi sesizwile kuthiwa kulomkhuhlane lo angazi ukuthi uthwane isindebele kuthiwa ilamb skin. Inkomo eziba lamaqhubuqhubu umkhuhlane bani lo? Umkhuhlane lo umkhuhlane ohlasela inkomo. Ubangela ukuthi zibe namaqhubu. Ngoya kwesikhathi nxa usaqalisa ukuthi kube ngamaqhubu kuyaba lethosi sithi fever, high temperature, ibe isithuthi inkomo, uboya bomile abantu beyama, ukudla iqasa ukwehlula ukudla. Ngoya kwesikhathi sokuqalisa amaqhubu abakhona umzimba wonke nje kumbe abe maybe phambili ngapha kumbe but akwazi ukuthi abe umzimba wonke sibe lapho yabe serious inkomo ngehlula ukudla qinisile. Ubangelwa kuyini lo? Umkhuhlane lo ubangelwa igciwane kule virus ebangela umkhuhlane lo. Ngathi mabili ama-virus angikhona. Kule ebangela umkhuhlane ongathi esithi mild ongaso serious kakhulu. Bese kusiba lomunye obangela umkhuhlane more severe ongayibulala inkomo. Wena lamaqhubu esiwabona ngawuyisevere iform yangikhona akwanisa ukuba khona phakathi kuma-organs ngaphakathi ukusho ukuthi lapho inkomo vele iyabe isilimele kakhulu. Ziyathelelana inkomo yini umkhuhlane lo uyamemetheka zithelelana? Umkhuhlane lo ubangelwa ligciwane. Igciwane lakhona linikezwa sithi ngama-biting insect njengama-mosquito khona olumayo ngesikhathi ngathi kuyatshisa. Ikakhulu uvama ngesikhathi sezulu but khathesi lawo sesiwubona even ngesikhathi khathesi sesiya ebusika lapho uyatholakala lonke lama-biting insect. Ufika inkomo esigabeni engabe lomkhuhlane ama-biting insect aluma inkomo leya athwala ibhulala sesalumeza inkomo senikeza igciwane lakho. Benzeni abantu bona nto bangenzani laba izakhamizi emakhaya? Uma kuthe usuqhamukile umkhuhlane lo ezigulayo ziyelashwa. Zilashwa ngani kumele kuye umkhuhlane i-antibiotic njenge-penicillin. Uyabungelaphi yona sibili khona sibili igciwane lakhona labasala sithi ngama-secondary infection ngoba every time nxa kulegciwane enjengama-virus i-virus ayilapheki nge-antibiotic kodwa kunika udinga ukuthi uhlabe i-antibiotic i-penicillin yani sithi i-penicillin emhlophe kumbe penstrep. Uyabe uselapha esithi secondary infection, bacterial infection, then yona inkomo isizayenelisa ukulwisa igciwane leli. Uyabe uyincedisa ukuthi ilwise. Ezingakaguli okufunekayo ukuthi udinga umuthi wokuvikela. Ukhona imithi etholakalayo yokuvikela umkhuhlane but udinga ukuthi uhlabe ingakaguli inkomo. Ungayihlaba isigula iyagula worse ife. So sometimes ungakabi namaqhubu lapha ungayibona nje inkomo ukuthi ubuya sokumile singasithuthukayo ukuthi esithi incubation period usafukamela umkhuhlane leyo la ungazayihlaba ngoba ungayihlaba iyagula. Kumele yenze na yeke ufuna inkomo sibile ezipheleleyo ekhanya ukuthi iqinile ungayihlaba.